Namhlanje ke selapha kwaMashu Ward 46 lapho senza khona i-clean up as i-launch ye-partnership esinayo njengo Waste Management Directorate with uVibe FM. Inhloso yale program ukugcina indawo yethu yakwaMashu ihlanzekile, siphinde siqinisekise nokuthi sinqinqa umphakathi ukuthi ube ingcenye yokuklinwa kweindawo zethu ukuze zihlale zihlanzekile. So ukuba khona kwale program akugcini namhlanje kodwa i-program eqhubekayo ngokubambisana noVibe FM kuze kufike isikhathi esingango 6 months nangaphezulu ukuqinisekisa ukuthi silokhu sixoxa kuVibe FM ukufundisa umphakathi, siphinde senza ama-projects hands on la umphakathi usibambela wona mathupha. Siyabona ke emphakathini yethu ukuthi sekunama illegal dumping abakhona. Sithena njengomsakaza ke sisukume sibambisana nomphakathi ukuthi lezi indawo siyiclean, abantu umphakathi yethu beclean, senze sure ukuthi siyabafundisa futhi njoba nje namhlanje sikhona la kwa launch le program esikholwa ukuthi umphakathi uzokwazi ukuthi uengage kakhulu kuyona.